svega bi se želio da se zahvalim svim dobrim ljudima i sponzorima i medijima koji su podržali ovaj projekat i mojim roditeljima koji su stali za ovog projekta. Trenutno smo na 5. međunarodnom turniru u akrobatskom rock'n'rollu Tešanj. Trenutno imamo 610 prijava iz 3 države. Ovim putem zahvaljujem svim trenerima i klubovima koji dolaze i našim dodatnim ovdje domaćim klubovima koji su izašli nama u susret kao stolni teniski klub NEC, Tešanj, sportska isto dvorana nam je pomogla, izašli nam u susret. Mnogi mediji su bili pored nas i pratili naše čitavo vrijeme. Evo došli smo do ovog 5. jubilarnog turnira gdje je za sad jedan od najboljih turnira u BiH. Mogu reći iskreno da sam ponosan na svu ovu djecu i na sve roditelje i medije i sponzore koji su stali za mene.